Papanam, Aida, apo. Ijay ili, lolo. Agdamapan ko gatangan. Di ka unay agpakpakarabe apo. Tama nga numakasalaw ka iti mangloko ken ka iti dalan. Wen, lolo. Mabiitak lang. O sige, mapana ko na. Apay, di ka malamain. Nagkiting taba daw. Nagpudot, lolo. O sige, mapana ko. Anda akong diti hotel. Madamdamalaan. Umawagan ti foreigner at chatmate ko. Masapol nga itong palak matiti amin nga ipaaramid na kanyak. Tapno paw itan nakakanayon iti kwarta. Sana bale, ta video call laang mat ti pagnanaigan mi. Saan mat nga iti personal? Awan ti mapukaw kanyak. Ay, naimpaglakit yan, tanapintas ti pamagik. Nga uray nangisitak. Kan nakutungak. Kakasto a pamagiti kay kaya ti foreigner. May mayatan ti kasto a trabaho. Ngam ti inak ag sales lady dita. Agtupi sa kwan. Taos tonto no umawag ti foreigner at chatmate ko. Oh, ipadas yung manday ta sapatos, lolo. Ha? Nangalaam iti daytoy. Ginatang ko Nag-shopping ak. Isong gatangan kayo mutan iti bado kan sapatos yo. Nangalaam manen iti kwartam ngay. Apay ayasang kadamag yo. Basta agsasaruno ti agsang puta grasya kanyak. Naamo ti grasya kanyak, lolo. Oh, dayta, bado kan sapatos. Agyaman ak apok. Nagadumot dagita na ginatgatang mo. Wala. Nginginaan na bagdag ito eh. Sa dino nga iti naggapuan ti kunam agrasya, apok. Basta grasya Agpenpensyonak, lolo. Pensyonada ak. O sige, tainak man ipadas dagiti ginatgatang ko. Pensyonada? Ay, nagubingan pa'y lang. Agpinpinsyaw. Luklukod naksamanan day tanga apo ko. Nagbarad ka, kabagays. Gumatang kayo iti karnet baboy. Sagmamanungay ti may sa akilaw, kabagays. Nalakalaan no si ka, takabagis ka nga road. Sige, mga laak iti may sa akilaw. Lolo, 5 kilo tigatangan nyo, tay ref tayo. Ha? Awan mo trip tayo, apaw. Gumatangak no madamdama. Adama tigatang ko. Ha? Alan, 5 kilo tigatangan nyo. O, at tigatang yo. Sige, tarumuarak tayo gumatang iti ref. Bye. Adun sa ti kwarta ni Aida, kabagays. Wan nga raud. Kanayon nga do ti karga ti walit na. Pangalalaan na nga iti kwarta na. Kat awan sa mo't trabaho na. Kunana mo ta pensyonada ka na, kabagay. Pensyonada, iday? Ay, jak ambo Di namot kayat nga ibaga. Arkilaan ka man, Makoy? Kitwa na, Aida, kasinsin. Mano ti arkilan? Nalakalaan, takasinsin kakit nga raw. At na-discount mo. Ay, sana. Singiram tay talaga apresyom. Adamat pagbayad ko. Ha? Yagdan no madamdama ti ginatang ko, aref. Sagto 25,000 na di aref. Ha? Ay, kitdakkel nga raw arip dayta Aida. Wala. Sana bale, tado mati kargami. Tapon wakto iti ikan, kas kadakar karne. Kan ice cream, kan prut-prutas, ngagkakangina. Ha? Ne, nangabakan sa iti sugala, insan. Anya sugal nga ipagpagamat, Makoy. Sana ka man nugalan niya, nga uri kaskasan, no? Winang awan sa mo't trabaho. Adda, iti online ti pagtrab-trabahwak, Makoy. Anya nga online nga, insan. Basta online. Di mo day jay. O sige, pakiuray mo taginatang ko aref ha, tainak man pa agi-take out iti kanan mi kinilolok. Tapno saan kami ngagluto. Iti kang inaan na restaurant ti pag-take out tak. Dagiti agkakaimas amak makan, kanagkakangina tigatangak. O sige. Ne, nakaskas da. Kilat sa tibabak ng dayta kasinsin ko
Magic ti pa nagbaknang na. Tawan mo'y trabaho na. Apa nga, maruti kwarta na. Oh, adto ti arkila tilugan mo, Makoy. Kantay komboy mo anang yun nagditabalay iti ref. Ay na, saanin ta kumboy? Ay na, alam kit din. Ibal lang kumutla da ito no, di maawatan. Ha? Apa nga ibalang mo ay kasinsain? Kwarta da ita, ibalang mo kiday. Bariyak laan dagita. Kunak nga ron na dalusak di wallet ko no madamdama. Teka kami na bariya. Ibalang ko. Anya? Apa nga Yagmaw, no di mo kaya? Iso nga ron nga alaan tanyaman nga itid ko. Nalaka mabirukan ti kwarta, insan. Agyaman ang arod insan ha. Arkilain naktumanan, intun sumaranaw. Wan, teksan kanto. Sige. Mapanang araw dahin, insan. O sige. Ay, piman mo't na ita kasinsin ko. Agmalmalam, kan pasaray marabyan pa yung agpaspasada. Ngam, manulat mapasadaan na. Angam siya, may sala video call me ti foreigner at chatmate ko. Ribo-ribo adagusan. Kumanang kayo ti balot. Ni, ay, Balot. may samot nitang agbabalot. Balot yun Kaasi amagmag na, amang isur-sur-sur iti nakabasket abalot na. Nga manumatlat mapaglakwan na ngay. Awan ha? Baryak lang ti sweldo na kita. Imay itay dito'y balay ni Elisa Agayamaw. Ayda, Ni, anya ti may na imbaga, lolo? damagan na kumakanaw no kayat mo ti agsubli di nagtrabahwam idi agroserya. Kurang ka no ti sales lady da iyay. Ay, jak pagan ano dagita at trabaho, lolo. Manumatlat sweldo ki jay ngay. Agbambanugak laang. Ayda, May mayatan ti trabaho kita, lolo. Baryak laangan ti sweldo ki di ijay. nagadaw ti agdamdamag kanyak no anya ka no ti trabaho. Tagsasaro no ti paggatang mo iti appliances ta. Sapay nagdadakkel nga appliances. Kat nagbasit to balay ta. Basta ibagayo a pensyonada Pensyonada itay. Basta iti online ko na yun. Ay, amuyo lolo, saan da ka basta matagibasit nagiti karo ba itan? Taadon ti kwarta. Magatang ko ti kayat ko. Jay karo ba tayong asawa ti pulis? Di nak mapasikatan ni itan. Tadamot may pasikat kon. Ha? Ay sos, maday ti kasta nga ipagbagam apaw. San na saya at ti kasta? Nakalaslas tug ngamin day ja babae. Gaputa pulis ja asawa na. Kunang matlan asino nakabaknangan dito'y lubong. Ha? Babae ron tumal ang ja asawa na. Ay sos, maditi kasta kunak kahit apaw. Kagpay sumat, nagsiya napasikat iti kanyak. Isudamot itan ti pasikatak. Tadan pagkarit ko, lolo. Asino dya intulod mo, Makoy? Apak. Ni kasinsin nga ida, apaw. Napanan na ngay, kat malaman, sumipngatan. Ag nightlife ka na. Kadwa na nagiti big time magagayim na. Ay, si mabali mo tanda dya kasinsin mo. Nagsosyal mo nga kawkawas. Kanayon pa yan nga ag sunglasses. Nga oray awam mo't init. Ay kat pangpurma na laang mo't apaw. Pati sapatos na. Nagngangato mo ti heels na. Way napaw. Sosyal itan daya kasinsin kaw. Di na pa'y kayatin ti mangan iti toro-toro. Masapol ka nung iti class a restaurant. Kun saan namang mangan iti street foods. Wang nga raw, kastamot laang ti imbaga ni kabagis ko alulo na. Ay, anyamot na ito apuri na rin. Ti kayat na, kanayon ti pa nag-video call me. Makaumamot na ito alakay. Uray ko manusan alakay. Tapno damot serbina. Ay, kapilitan arumwarak man tawan mo ngamin silid to'y balay mi kinilolo. Awan lingag ti pagididda. Sana bale. Takwarta manan ti sukat da ito. Replyak. Ibagak ngagdi ko sakpay sa akrumwar. Umawag manan. Hello? Are you ready, honey? Bayin bay
I will prepare first. I will take a bath. And then I will change my clothes. And then I will go out na. Okay, faster, Ida. Okay. Ayan ni Lolo, Aida. Anday di kusina. Umin-inom iti chocolate drink. Nay, imbag man ta kayat nanti chocolate drink. Di namot kayat sa iday. Kapilaan ti kayat na. Ay, pinilit ko Tamas sosyal akitaan no chocolate ininuman na. Anya. Ay, lakwak ko maiti okra kentarong. O sige, gatanga kamin dagitala ko yun. Ha? Agpaisaw, Aida? Wan, manumatlat bayan day tangay. Mano amin day ta? Talugasot amin, Aida. Naglaka. Bariyak laang day ta. Day ta. Aguray kayo. Manungay matimatmat gadan nyo iti panaglaklako yung itinatnatang lola. Basit laang ta ang angkatag laang mat dagiti lakok. Manungay mat, no daduma duaga salt, no daduma mat 250 kasjay. Ha? Nagbasit maten? Umdas maten may gatang iti para kusina. Napigsaak pa'y mat, kabaalak pa'y taglako-lakaw. Ay na, agmalmalam nga gisursur-sur kayo, kastalaan ti matgadan nyo. Idinto ta siya, may sala video call, ribu-ribu adagusan. Video call nga. Video call ay ti online na trabaho. Nagnamay. Ay, nagasat ka tandaan ka iti kasta at trabaho. Saan ka nga gariga, takas ka na kamay kan may kasinsin mo amakaw. Wana? Mauy uyawak idiga po iti kinangisit ko. Ngam pagkwartaan mo't gayam dayto kinangisit ko. Ta iso ti kayat dagiti foreigner. Foreigner? Agko nga min, pasiga foreigner dagiti kliyente kiti online, lola. O sige, isupot yo amin ng tanatang iyo, tagatangak amin dagitan. Mimi, napanan ni tatang mo? Ha? Napan nagpasada, Auntie Aida? Ni lolam ngay, ayan na. Nakaturog, Auntie. Oh my God, anda pa pananta. Ha? Sa dino, Auntie? Ijay ili. Intamangan iti restaurant. Kalpasan na, ikang kanto iti kwartam. Ha? Agpaiso, Auntie? Wan, ang manutawan mo itayan? 12 ko na, Auntie? Bumalbalasang ka talagan, Mimi. O sige, agrobot kang arudan. Ha? Anya dayto ayan ta, Auntie? Ay, kwa, hotel daytoy. Agpalabas ta iti oras ditoy. Agrelax ta. Auntie? May mayat dito apanganan ta. Madmadi iti restaurant. Taado tinababangsit at tattao ijay. Ala, mangan kanwan, agbusog ka. Kanam amin nagiti in take out ta. Wan, Auntie? Sige, mangan ka laang wan, tasong batak bi iti awag ko. Wan, Auntie? Hello, honey? Hello, honey. Are you ready? By and by. Mimi is still eating. May I see Mimi, honey? Yes. Wait, honey, Mimi, ag-hello ka kini Uncle Maapurinar. Ha? Sino dayta? Basta ag-hello ka. Hello? Oh, you're so beautiful, darling. Ha? Sino tayo awagan na iti darling, Auntie? Sika. Ekspresyon nanday ta darling kas kadahani. Iso nga umisim kalatan. Ala, isam. Oh, come on. Finish eating. Ha? Ala, agawaam kanun timangan, Mimi. Napanan ni Mimi, Lula. Diyak mo, apok. Kung nakanoing kuyog mo nagpasada. Saan, Lula? Pinanawak mo dito'y balay itay. Amangan nun nakikaro ba? Una yun day jay nga ubing. Nagbulakbol manay. Alan anya pa'y lang teraramidam, Mimi. Ikatamon ti kawas mo. Manjak, Auntie. Ikatam ko nak, may sa. Manjak, Auntie. Diyak kaya takit kita anak day tapurinan. Ikan na kay tado akwartam.
Nagtungpal ka iti kayat na. Daytoy, makitam dito akwarta. Nagpuskol. Auntie, Make it fast! alan ata gurura yan ti foreigner. Auntie, umisbuak man nga rudbit. Sige, agawaan. Agsubli ka dagos ha. Uwan, auntie. Tulungan ko ba? Hoy, Mimi! Agsubli ka ditoy! Mimi! Naggap-gap po, Mimi. Ni Auntie Aida, tatang. Ni Auntie Aida. Apay ni Antim nga Aida. Anyat napasamak kin ko na. Awanagam, insarat na kita may sa hotel. Kat ade pa paramit na kanya kajak kayat. Ha? Anyat ti kayat mo asawan, Mimi? Insan makoy, pangasim ka di di da kidarom. Lading itag insan. Ngam nasakit tinakam ko iti naramid mo iti anak ko. Kaanakampay mo't nga ron. Ngam maiturod mo gayam nga ibugaw. Pagkawanan nakasinsin, saan na maulit tayo, Chay? Lading itag insan. Ngam nakaikudeng ako. Mismo akaanakam. Ngam maiturod mo nga isang mak. Tapno makaliksab ka laang iti dakkel akwarta. Insan. Di mo iraman ti anak ko iti kinarugit ti pagsapulang. Kasinsin, ikan kay ti kwartam. Mano ti kayat mo, basta sada kay daron, insan. Kwartam lang da ita. Kwarta ang naggapo iti narugit a pagsapulang. Anya dagito'y anaisend kanyak. Siyak mateda diti a video. Kat, hindi madama ti video call me iti chatmate ko dahito ya. Awanan ba hindi siya lalaki? In-record na gayam dagi siya. Kat, naiwarasan. Kapakapain ako na. Anya ngayon tirupak kay param ko kadagiti tao. Tsak kabalanan da ito'y. When, iso, nasasayap no, katalaklangan tibiyag ko. Tsak kabala nga sangun dagiti a problema. Aida! Aida po! Aida! Anya ter aramid mo na po! Kibusak tibiyag ko na. Awanan tirupak nga isarang ko kadagiti tao. Kana, indarom na ko ni Insan Makoy. Diyak kaya ti mabalod lolo. Iso kastilangan di aramida. Ay, saan? Saan na nasaya ati kastangar aramida, po? Nagbasol ka lang arudain. Nayo naman ang tibasol mo. Dakas, ti mangkatala ti bulod mo abiyag. Basol, iti namartwa ti kasta. Diyak kabalan na ito'y lolo. Ilamang daka. Ilamang daka. Mabuta na. Aida! Kaya ti mapaspasamak kan. Apong! Agbayadak manan iti tuition fee, Lola. Sige, Alden apo. Apag isaw, mairwar kun tay pensyon ko no bigat. Kuyo ka naktawan. Wan, Lola. Lola. Ananusan nakapagadalan, ha? Tano makalpasak, kat makasapulak iti trabaho, di kayo tubaybayan. Ay na, apo. Pagrabang timang paadal kan ka. Taapo ko kak nga raw. Ay, naimbaglakit din tada kayo, Lola. Kaya nakasingsingpot kayo. No awan kayo. Jack amun no niya tinagtungtong palan tibiyag ko ita. Apo, Talaga siguro nga awanin patag ko iti inak, Lola. Umadanin ti pa naggraduar ko iti kolehiyo. Ngim di nakpay malagip asarong karan. ala, paspasin siya ang latan jay inam, apo. Tama kumikom siguro ang mga asikasaw kadagiti anak na. Okay lang. Tada kayo, Lola. Da kayo tinakariknak iti pamatag ti pudpudno nga ina. Wen, apo. Ipatpatag ka nga minunay. Sika, tigamang ko, Alden. Ipatpatag kayo mo't, Lola. Kat agyamanak iti day ta pamatag.
Kwartayo man nanang, nagpensyon kayo, saan? Uwan anak. Nagbayad ngamin ni Alden iti tuition na. Alaang pailaang tuy duagasaw. Una yun, tuition manon. Di talatan ti papapanan ti pensyon nyo, nanang. Di kay pa'y makaipurwakan kadagiti apo ko yung kanya. Pasensya ka, Naida. Naimbag tula numakalpas ni Alden iti panagadal na. At dakit di paborito yung apo ko, ah. Ni Alden laangan ti apo ko yung. Tatunggal agdawat hakiti kwartayo, taddalangan ti yawat yung kanya. Ay da, may sala a semestre ti urayan. Makalpas tun di ka anakam iti panagadal na. Bayam anak ko, numakaturpos ni Alden, nayunak taon ti ited ko ka. Kaanon to pa'y ngay? Kasta kayo kay Dia? Ada paborito yung ngay ikan iti kwarta. Basit lang nga anusan, anak. Kaasimot nga hindi ka anakam. Pinanawan lang arudan ti kapsat mau. Sa di pa'y la makaturpos iti panagadal na. Anya laangan nga iti agbalin amasakbayan na. May samot na jakabsat ko. Kasla nang ibati iti uken, iti namayan na iti anak na. Irresponsable nga ina. Papanam, apo. Lola, inak ko masarong karandananang kandagiti kakabsat ko. Sige. Total, awan klasem ita. Sige, mapan ka, apo. Tamok akailiw muntinam. Umyan ka kadi ijay. Uwan siguro, Lola. Iso na lang tawan kaduaya dito'y balay. Uno, sumurot kayo. Hintay adwa iti balay dananang. Ay saanan, apo. Si kalatan ti bapan. Amangan numakangegak manen iti agkakasakit asarita. Manipod iti maikadwa nga asawa ti inam. Jak kursunada ti ugali da ijay alalakay. Isu asikalatan ti mapan, apo. Agbati akon. Naimbag nga orasyon, nanang. Ni, apay nga da ka, Alden. No kwarta ti ka sa pulam, awan kwarta kanak ko. Amumot ng opat dagiti addim nga agad-adal. Sa anak nga may agdawat iti kwarta, nanang. Umay kayo lasarong karan. Kailiw kayo nga minin na makita, kandagiti kakabsat ko. Alang nga rod, sumrakan. Ngamne, di kag sadot-sadot dito'y balay, ha? Tagungot ti asawak. Di na kayat ti senyorito. Uwan, nanang. Aw-awir man nga rod ti basit nga adim taglabaak. Naurnong ngaminan ti murang mi. Malaman, Alden. Apay, di ka pala gawid. Ha? Imbagak kanina nga umianak diti balayo, tata. Ket pagturugam dito ingay. Awan bakante asilid dito'y balay, Alden. Ha? Oray ti salas ti pagturuga ko na. Ay. Di mo pagidaan dyan sufata. Kabarbaro tayo dyan. Agi-aplagak langan iti datar, tata. Ay agawid kakit din. Masikuranak no da sa bali at tawa makitkitak dito'y balay. Sa anak akomportable. Uray ta nakasanita mong tinam. Ken nakabanding mo nagiti anak ko. Iso mabalin mo ti agawid. Sige nga, Rod, tata. Nay, nagawid kamot, apo. Kunak man no kunam nga umyan ka ijay balay dananang mo. Kwa, nagbabawi ak, Lola. Amangan ngamin mo sa anak ang makaturog ijay. Anya, mala, sumrag ka nga rudan. Ay, kunak ano kunam amaturog ka ijay. Tailiwam pa'y dagiti kakabsat mo. Inton maminsan ton, Lola. Mala, agin anak ka nga rod, apo. Tainak agluto iti pangrabyan tawan. Pakawalan na kumaapo na inulbudak ni Lolak. Diyak ngamin kaya't amasyan kanyak. Tamangan magsakit ti barokong na. Bakatan ni Lolak. Iswa na mabalin. Diyak kumakayat ama iraman nga agliday. May papan iti sitwasyon ko ita nga apo ko na. Ayan ni Nanang Alden. Aday di kwarto, ante. Apay nga da ka dito'y balay. Awan klase maya.
Inton aldaw ti klase kanti. Oh, awan gayam klaseng, nga mapay nga dakalaang dito balay. Imbes sa mapan ka kuwa matagsapulik ti pagkwartaam. Tapno adda pangalami ti kwartam nga ramatam iti pagadalan nyo. Aglabak pa'y ngamin kadagiti murong may kanilola, anti. Ay na Alden, kurang kay ti diskarte. No nasapa ka kumanagreeng, di nakalabakan, kat nakasapul kamutan iti pakitang danam. Ado ti mabalin na pakitang danan dita, di kalamasyan kaninanang. Namnamaamlatan ti pensyon na, si kalatan ti papanan ti pensyon ni nanang me. Sa nabali, anti. Tainton makagraduarat. Agsubalit akto ko ni Lola. Diyak to baybayan. Ikuyog ko ni nanang ijabalay, tama stress lang, no si katikadwana. Ibusang mati kwartana. Ay, saan? Diyak kaya tapanawan to'y daan abalay tayo, anak ko. Kanuray daan, tanapintas pa ilaang. Nanang, may mayat ijay bala apag naudan nyo, tamasi kaso kayo ang naimbag ijay. Sana kas ditoy, kanayon nga awan ni Alden, kanibusan na ti kwartayo. Agad adal di ka anakam. Siyak matla ti mabalin ang makatulong kan ko na. Ni, dagiti apo ko yung kanya ngay, awan pakibiyangan nyo, di yung idatulunganan. Awan mo't anak mo nga agad adal iti kolehiyo, anak ko. Tapasig damot amin abulak bowl. Jay lamapan agbarbar takter aramidan da. Kapilitan na kas jet aramidan da, di yung mat ngamin idapagan ano, di yung idatulungan. At da paborito yung apo ko. Isong agrebrebel dedan. Anya? Uray jay labasit nga po ko yun at itulungan nyo. Barang isundo ti makaeskwela. Ala, tubulong akto inton agkolehiyon. Apag isunto no makalpasan ni Alden iti panagadal na. Kanon tupay ngay. Alaki din, mapantayon ijabalay. Tay jayan ti pagnaudan nyo. Pag sidaan da kay itinaima si Jay. Kandi kay to agtrabaho. Tasyak taglabay ti kawusyo nanang. Saan nga road? Lading itag. Ngamjak mapatganday taakid daw mo, anak ko. Hello, Ani. Kabagis. Nakaawag ka mat? Wana, tay palagip ko ti pagrabungam kani Alden nga anak mo manang. Apay talaga linipat mo dyan anak mo. Di mo sustentuan manang. Ay naading ko amumot nga upat dagiti anak mi kini Robert. Gaputag pension ni nanang. Ipabaklay mo mataminan kan kuha na ti magastos para iti anak mo. Ay, madi mo ti kasta ah. Tani, saan mo't lamay may sa ti apo ko ni nanang? Adamot apo ko na kanya. Di na pa itan mapuruwakan iti pensyon na. Tani Alden latan ti mayran ranob. Ah, sige tani. Adape aramidak. Baliwan tanto tagsarita. Bye. Rupat kwarta mo't dagi akabsat ko. Naapal unay. Adto'y tinayan ti sildok, bakit? Inkanto'y katangan na kiti anak ta iti bado da. Sapatos, kanda dumapay, ah? Wan lang ay. Ang para lang ka na kiti anak ta na ita kwarta. Di mo ilak aman dya anak mo iti kinabalasang, ha? Wan. Sana bale, taada ni nanang amang mangtad iti kwartana. Una, rumbang la ni nanang mo timang suporta iti anak mo. Takasla ampun nanday jay. Dagiti lang anak ta, tipang ibukbukam iti atensyon mo. Wan, Robert. Lakay, imawag ni nanang. Agradwar ka nun ni Alden inton bigat. Dumaray tayo ka di. Makagraduar gaya man. Wan, lakay. Ngumjak impasigurado ang makadaray tayo wano saan. Tasikat ti agdesisyon no mapantayo wano saan. Ay kahit mapantayo Ang mga nusikan tumot lang ti aggastos iti pagsasangwan tayo. O di uray saan ito kasta. Kunamot ni nanang nga isunto ka no ti makaamoy ti handa. Sige nga rod. Mapantayo. Tapnawan ni pagbagada. Anang, nialis ti mangi marcha ka ni Alden inton graduation na. Tama nga numarigatan kayo magna. Ha? Ken rumbang laan ni alis ti mangi marcha ta isuti inana. Ay, katwan lata, Robert. Ay, nasaya at mata makalpasan iti panagadal na. Tapno makatulong mo at kadagiti kakabsat na. No kasta,
Ni nanang manan tinaggastos iti pagsasangwan tayo ita, manang. Katwan anya pa'y ngay. Naimbag kininanang tawan paggastusan nan. Ngam siyak ngay, amumat nga upat ti anak mi kinibayaw mo. Asawa ka pa'y lang amin. Nanayunan lang ti paggastusam. Ang amala, sana bale. Tamaudi siguro na paggastusan ni nanang daytoy. Ta nakaturpos mo ni Alden. Ay na, nakagraduar kan ka anak kan. Ay na, naimbag ka pa, ay naka-eskwela ka. Ang dagiti kakasinsin mo, Jay lagbalbalog tar aramidon da. Isa kablaawan ka kaanakan. Agyaman nak, auntie. Alden, agsarita taman baraw. Mabalin ka di ipag. Panawan na kami pa dito ka ni Alden. Sige. Ay, basta di ka mangliplipat, Alden, kanakan. Alden, itata nakagraduar kan. Sigurado ang makastrek kanton iti trabaho iti mabit. Nay, di kanto ko mamangliplipat Laglagi pam. Upat iti kakabsat mo anas kinatulungam. Sikati inauna, iso apagrebengam timang tulong kadakwada. Agtaykak pa iti board exam. Wan, mabitla daytan. Nay, kaya't ko lang nga ipalagip ka, Alden. Asakbay at tumulong ka iti sa bali a tao. Una ti pamilyam. Da kami adadakkel mo, ken dagiti kakabsat mo. Tano awan ti inam, awan kamat dito'y lubong. Dayta, tilaglagi pa makanayon, ha? Alis, bakit? Sumapol kamutan iti panggada. Kasanon ti basit nga anak tanog trabaho Asino ti mga awir? Ipan mo pala ijayan ni nanang. Naikata kami iti trabaho. Pinadakasdak iti boss mi. Anya, kasano apam madakas ti naramid da? Impulong dak akabit ko kano ti kadwami nga empleyado. Ngam awan mat kinapudno na ti pagbabasol da. Anya, Nasakit tinakam ko. Tawan kinapudno ti pagbabasol da kanya. api ngay nga inikat da kaadagos. Di da pa'y nagdamag nga imunakan ka. Baybay amon. Diyak kayat adumakkel ti gulo. Dua kami iti ibagpagad akabit ko ti inikat ti boss. Anya, Isong agsapol ka iti trabaho. Tanay, may standby akon. Lola, manipod ita. Siya kung ti aggastos diti balay. Kayan manipod ita. Diyak kaya't ngagbannog kayo. Agina na kayon. Kayan agyaman ako na iti sakripisyo yo para kanyak nga apo kayo. ay na, unay lakit din. Ay ato'y apo ukaw. Nakasingsingpot ka. Una, nakasingsingpat kayo mat kanyak, Lola. Ay, wan, awan trabaho inton bigat. Iso arumor tayo, tayo ti agrelax. Ipashare kayo man. Alden, kaanakan. Damag ko nagsweldo ka kanun, barok. Ha? Apay ka diante? Ay, kwa. Mangtad ka man mat ititulong mo kadag iti addin, barok, tani. Awanan kami ita. Wala, ante. Adto ti limagasot. Ano sa nyo pala dayta, Limlimagasot. Apay, manot sweldom iti pagtrab-trabaho amaya. Dila mabalin anayong nambaraw. Uray anayam ko maa 2,000. Gumatangak ngamin iti bagas kan si daan mi. Kan masapsapol mi na iti kusina. Ay, naibangkok mo't kami nanti kwarta, ante. Ay, kaano aya mangirwar ka, barok? Ha? Ay, diyak ka mo, ante. Ala, inton mangirwar kanto, ilak aman da kamin tawan. Pangaasin ko makaanakan. Kunak tupay kat adito iti pakasarakag kan karobert. Kapingada ka dito Pumanaw kan. Pudno gayam nga da relasyon nyo iti sigod akatrabahwam. Pumanaw ka dito kunak. Aglisi ka iti pagnak. Taikak iti pagnak man ti kabit mo. Amo na nga dan asawam, ngam tinutupan na kapay lang. Pumanaw kan kunak met. Di nakpagpungtutan ta mga noon niya pati maaramid ko kan ka. Apay nga aramidam ti kastoy kanya, Robert. Saan kan nga ay ayatan?
Ni Rodora itan ti ayayat. Iso apumanaw kan. Kat di ka madanagan. Tano makasapulak iti trabaho. Mang tenak to iti sustento lagi ka anak ko. Nanang, makipagnaad kami dito'y balayo. Ha? Ayan di asawam ngay. Nagsina kami, nanang. Anya, pinanawan da kami. Simurotan iti babae na. Anya, ay nauna yan. Di nala pinanunutan dagiti anak yaw. Mala, agnaad kayon dito'y balay. Nagpensyon kayo, nanang? Wan, anay, apay ay anak ka. Mangtod kay mamati ti kwartayo tani. Awan isa ang min. Ani, ado kami akabalay ni nanang. Di mo kumadawatan ti kwartana. Taupat dagiti anak ko. Ni, jak mat dawatan namin. Makibingayak lang mat. Kan may saawan ko man pakibiyangam iti pensyon ni nanang. Tani Alden tinapnapanan ti pensyon na idagad adal pa ilang tanak mo. Ibagam ngamin ije asawam. Ta sumapul iti trabaho na. Ta sino ka kumamang mandarita sa awak manang? Man nakibiyang kamat. Kat agpay sumat asadot di asawam. Ay na, husto daytan. Gusto daytan, nanang, auntie. Di ko kumamot pagkapaan ti pensyon ni Lola. Maasi kay kumamot kan kuha na. Bakitin, ngam obligaan nyo pa lamang tad iti kwartayo? Itatad dan trabaho, Alden. Bayadam tinagas-gastos ni nanang kan ka. Agsubad ka mo tayo ti utang mo na imbaganakam. Isamang tad ka iti wartam. Awan maitad ko, auntie. Ngamin, ni Lola tinakaisang ratan ti sweldo. Ta isula ang tinagrigat. Uno nagsakripisyo. Tapno makalpasak iti panagadal ko. Kat, dagiti kakabsat mong ay anak ko. No da mabati as well, Doc. Wen, mang tedak takakabsat ko da kita. Patpatgak ina. Ngem ni Lola ti priority, nanang. Ngamin, iso tinakariknak itipod no apam matag ti maysa nga ina. Iso ano adama itid ko. Yamanin nyo. Ngem no awan. Pasensya kayo kuman, nanang. Auntie. I love you, Mara. Jak mauma amang ibalbalik kasi ti dayta. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat, Jude. Katsapay la kumata di kan tumauma kanyak. Saan to, Apolos? Mara, sikat ipagtaytayikan ti lubong ko. Sikalaang ti babae anakarik na kiti kastoy. Ikarik, sikan ti mauding ayatek. Agyamanak no matakdaram day ta akarim kanyak, June. Kat, daytoy mo ti maipasigurado kan ka. Jakton agayat iti sabali. Sikan tinaglandingan ti puso kan ayat ko. Ayatan kan to'y tagnanayon. Apay, Mara. Ko, medyo maulawak. Ngam awan daytoy. Ay, agbinulan ak namin. Gagangay iti may sa baba iti medyo maulaw no kasting agbinulan. Sigurado ka, Mara, honey? Wen, ala, ituloy tantimangan. Ngam si kalat tantimangan ta saan ako na makapangan. Buyaan kalatan, Jude. Anya? Nang restaurant kayo manen? Iha? Wen, Papa. Sorry. Ay, Mara, anak. Saan kumamit anatangkan ti ulom? Lumabalin, liklikam ti mga ni tiruar. Taado ti maiparit amakan kan, anak ko. Saan na bale, Papa? Pasigmat anatang tikinan ko. Oray, pay. Di mula mo no anya dagiti mailalaok ka dagiti lutlutun da itiruar. Sorry, Papa. Saan mo mabalin at danggayan tinobyok amangan? Amangan no anya pa'y timakunana. Ay,
Panagkonak. Nasaysaya at no ipudno mon kini Jude ti may papalit ti salonat mo. Mabutengak, Papa. Amang ano panawan na. Dita ti pangsubukan. No napudnukin ka. Wenno saan. Please, Papa. Agtalinad ko mapalimad ti sitwasyon ko itinobyok. Pangasyo. Imposible adinan tumaamuan ti may papaniti sakit mo, anak ko. Please. Saan pa nakasagana, Papa? Saan kumapay nga ita? Please. Pangsubukam ano, agtalay na atin panagayat ni Jude kanya mo no saan? Mabuti nga ka na. Sigurado nga minapanawan nak ni Jude nung mamuan na ti may papaniti sakit ko. Ora sino man siguro tag saan itibiyang na. Anda nga tamat mayat ang mga saway tanda kanser na. No bilang pagtali ko dan na ka. Kaya't nga sa wundat ha. Saan nga napudno ti panagayat na kanyam. Diyak kabala na mapukaw itibiyag ko ni Jude, friend. Iso di tayo ibagbaga tipon no kasasad ko kunkwana, please. Ang pagpakasiak, Ana. Anay ko. Nagsakit man ang tiulog, Papa. Sa nabali, iha. Talaka tumarka ni ti pain reliever. Yanos mo, anak ko. Ana. Sino ti mawawag iti cellphone ko, Papa? Bibs ko may tagparparang anagan, anak ko. Ni Jude data, Papa. Please, pakisumbat yu. Ibagayo arimarak. Anabatik ti cellphone ko. Anya, agul-ulbod ka itinobyo iti kastangar aramidem. Alan, Papa. Rumor kayong dito silid ko. Sumbatan yun ni Jude. Sige. Mabitlaeng nga rod, anak ko. Kumusta nga iti kasasad ti gayam ko, Tata? Dakkelan ti bukol iti ulo na. Masapol nga agemo ti gayam mo. Balasan ko. Dakkel una yan ti bukol na. Kaasimat nga rod ti gayam ko, Tata. Uwan nga rod. Agkapsota kiti kastoy mapaspasaran ti anak ko ita. Agkamang tayo iti Diyos, Tata. Isulangan ti mabalin nga pagpatulungan tayo. Adda ka asin na. Patsak nga dinabuhay-buhay ang tigayam ko. Uwen, balasang ko. Masapol nga isaganak ti pagik iti mabalin na mapasawak. Nasakit man. Gamno niya ti plano ti Diyos. Masapol nga aklod. Ana. Mapukpukawan tinamnamak. Ana. Nangruna. No kita ak tilangak iti sarming. Nagurutan dagiti buok ko. Epekto di atatekwa panagkimo mara. Hangka ko mga mapukawan itinamnama, friend. Ada kasi ni Apo Diyos, kumpat kalatakan kwa na niya. Hangka nga mapukawan itinamnama, ag-imbag kapay. Kasapulan kayo kan ni Papa. Noawan kayo amang patpatibkar kanyak. Amang ano natayakon. No ipudnom ka ni Jude ti sitwasyon mo. Ad-ado kami kumapay ang amang andi nga kanyam. Mabit lang ha. Ni Jude ti umawawag. Hello, Jude? Hello, babes? I miss you. I miss you too, babes. Ha? Kaya kas ti boses mo. Ang sakit ka di man? Gagangay lago-rigor da ito'y, babes. Makadlawa ko na. Kanain niya gurigor ka. Umayag dita pala yung itamat lahat. Saan, Jude? Awa na kiji balay. Ayan mo nga, Rod. Adaag diti balay ti gayam ko.
Ni kadiana ti dakdaramatem? Ha? Saan? Sa bali agayam ko, Jude. Kailiw kan, Mara. Kaya't ka makita. Sapay umadani man ti Mansarita, Mara. Promise. Agkita tanto. Inton man sarita, Jude. Oh, adto'y ti pinagatang mo a regalom para kini John, anak. Pinabalkot ko maten. Agyaman nak, Papa. Kat, kabailam nga ron ti magim arumwar. Anak ko, kuyugan ka ang makisinarak kini John inton pigat. Diyak kayat tagpakita ka ni Jude, Papa. Diyak kayat ang makita na tilanghak. Anya, kasano nga rod ang maitad mo to'y regalom kan kwa na iti Mansariyo? Pinanunot ko anay bagti may papaniti daytoy, Ana. Nasakit man nga aklunan. Ngam kapilitan. Kay kayat ko na si kati pagtinagan ni Jude. Ngam ti sabali ti pagtinagan na. Ha? Uy, anya ka din datangay bagbaga, Mara. Di ka nagkadkad. Sana narikat ngayatan ni Jude. Kan napintas ka. Patsya kamayat na kan tumutlaang tinobyok. Diya kaya't tatangay bagbagam. Nupun-numutla na patagakan ka. Patgam ti kayat ko mapasamak, friend. Ha? Makisinarak ka kan ni Jude. Taitan mo ti regalo kan kwa na. Kat alaang mo ti regalo na kanyak. Tunggal dumteng ti Mansarimi. Adda regalo ti tunggal may sakada kami. Agpakpaka siya ka na. Makisinarak ka ka ni Jude. Kat ipasig mo ti bagim kan kwa na. Marikrik nak ngamin nga umadanin ti apit ko, friend. Mara, ti kayat ko. Sakbay nga ipulang ko ti biyag ko. Saan unay ang masakitan ni Jude? Dadakan to ang mga dingay kankwana. Sa dinutayan ni Mara, Ana, apay asan mo akadwa? Ay, kwa? Awat ang paiman nga umuna di atoy. Regalo na kanyam di atoy, Jude. Ayan tinubyak ko, nak. Ay, ladingit ak Mara. Ngamjak ka bualan te paparamid mo kanyak. Ana, agsaw ka. Ayan ni Mara. Makaamuitan. Ay, kuha Jude. Tinasayat, sumurot ka kanyak. Mapantay ya balay da. Ijayan ti pang tedam iti regalom ijay gayam ko. Sumrek. Mara. Sorry ang kaduak ni Jude nga may. Mara. Diyos ko. Apay akas na tilang ama. Jude. Kwa. Anyat napasamakan ka. Apay nagkutong kamaten. Mara. Mara. Apay akas na maten tilang ama. Ay, ayatan ka unay. Ay, ayatan ka man. Jude. Pakawanan na no nagini madagkan ka. Ay, tinasayat. Panawan kayo pa, Jude. Agsarita kayo nga naing buwag.
Apay adi mo mapansarong karan tinobyam ita anak ko. Ay, saan mama? Masapol asur-suruwo ko na lipatan tinobyak. Tapno sa anak tuon ay masakitan. Inton ison ti mapukaw iti biyak ko. Aniya? Iso aliklik ako ni Mara. Mama, Iho, ita akasapulan na ka genobyam. Kasapulan na ti presensyam. Apay apanawam. diya kaya ti masakitan. Mama, iso asina ako ni Mara. Bagim lang ti pampanunutam iti kasta ngararamidam iho. Ha? Di mo ka di mapanunot. Nga abangan no at dangag kapsot tinobyam no masakitan. Gapo iti panangisinam kan kuana. Mama, Ing kabantayan tinobyam. Asikaswam, takasapulan na kaita agundaway. saanin mama? Diya kaya tin tagpakita kan kwa na. Aniya? Kung nagtumat ka na kayo, Papa. Naupayan ni Jud kanyak. Tasana na nagsubsubli ni Tibalay. Mga no, makumikom laeng, anak ko. Amok, Papa. Naupayan tinobyok kanyak. Di na kun kayat. Di na kun ayayatan. Dinalikodan na kun. Anak, di kag panunod iti negatibo. Makapadakas ken katikasta. Tsak malaptan ti pakig ngagladingit, Papa. Dahil ti magmagak ka na kayo. Ano maamuan ni Jud ti kasasaad ko. Sigurado adi naktun kayat. Anya ngay kat napasama kan ti pagbutbut ngak. Di na kun kayat tinobyok, Papa. Ay, sorry, tata. Basol ko no apay nga agladlading iti gayam ko. Siyak ti makagapo no apay nga naamuan ni Jud ti puno nga kasasaad ti gayam ko. Ay, awan ti mapabasol iti daytoy anapasamak balasang ko. Nasayat kiti. Tanasapsapa anaamuan na ti agpaiso. Ket napanagnagan tayo mat ti kinapudno. Anarukop gayam ti panagayat na iti anak ko. No bilang pudno, anaupayan ni Jud, balasang ko. Rabin, ngamjak na tamaalat ito turogak. Manon arabiya kastuyak. Kanayon agamapuyat, jak makaturog. Nga urian yat aramidag. Nilatan mara tilinaon ti panunot ko. Uray kasano ti panangiwaksik kan kwa na. Jak matlat ta maiwaksi a panunutin. Apay akastoy. Jak maawatan ti bagik. Kaslag kupit ti parugang ko. Amang pampanunot kinimara. Makonsensyak bet anang panaw kan kwa na. Masyarak bet latakan kwa na. Numalagip ko ti kinasayat na kanya kiti kalabas. Kaya't kun alipatan tinobyak. Ngam apay asumagsiksik latay ti panunot ko. Apay akastoy. Kasla makasangit ajak maawatan. Apay ngagsangit ajak matammo ti rason a pagsangitan. Apay. Agrubuhatak. Tamapanak iti ayan ni Mara. Naimbag nga oras yun. Tata, kumusta ni Mara?
Sumre ka, Jud. Matmaturog na tanter aramitin ti anak ko. Manipod ti manaw ka. Awanen ka ganay gayan na. Di pa yan mangan. Anya? Di pa agsaon no kasaritak. Agtangtangad latan ti anak ko. Anya? Ala, mapan kay ti silid na. Iho, bareng makasaritan pa'y ti anak ko. Diyos ko, nakakaasi tila nga tinubyak ang nagaturong. Nagkutong na yan. Mara, babes, andaak, o may kabantayan. Agring ka kuma. Kailiw ka unahin. Pagkawanan na. No ginandan ko, timang panaw ka. Sorry. Di nagpagtanahin di konsensya. Gapwede na ito ang plano. Ay din ka unay. Kadyag gayam kabailan. Timaya dayo ka. Agring ka kumain. Pang-asim. Babes. Babes. Atak. Siyak na ito eh. Tinobium. I love you, babes. I love you too, babes. Agyaman na ka. Nakariing ka na. Agyaman na. Nagsubli ko. Sorry. No itaak lang ang pakita. Pagkawanan na kuma. Ikarik. Di kan panawan. Amok akasapunan na kitagod taway. Isuadi ka panawan, babes. Agyaman na. Chu. Agpaimbag ka. When? Laglagi pa ato na kita arapap tayo itibiyag. Nakapsot ako, Jude. Iti mabiit. Ipulang kong tibiyag ko iti namarswa. Kadyak kaya't nagladingit ka iti ipupusay ko. Babes. No simapul kanto iti kasukat ko. Ni Ana, di kayat ko pagdatuna. Nasimpet ni Ana. Amok nga si kaswan na kanto iti husto. Di kanto agparikot. Iti kayam ko. No iso di makatuluyam. Sika, di ayatek. Mataya ko ni iti mabiit. Iso nga ibawing mon iti sabali. Iriknam kanyak. Kat ni Ana ti kayat ko apang ibawingam. Kayat ko makita na ragsak ka. Sakpay nga ipulang ko ti biyag ko. Kayat ko makita ti kinaswitiyo kini Ana. Tapno na ragsaka ka pumanaw. Babes. Please, di na ko nawagan iti babes. Nakasarita ko ni Ana. Katpat siya ka di nakpaayon day siya. Sige, ag-holding hands kayo. Takayat ko ang makita ti kinaragsakyo. Nangrunakan ka, Jude. Ana, please. Aramidon tati kayat na. Para itigayam mo. Sige, Jude. Dato ti imak.
Amuyo, agbagay kayo. Ana, friend, pangasima, di mo baybayan ni Jude. Amom, no kasano ti panagayat ko kan ko, ana. Kasta kumamot ti ipay mo ngayat kan ko, ana. Ana. Owen, friend, di ka madanagan. Aramidak kami nga kay daw mo. Jude, mapatkam ka di, tikid daw ko ani ana ti ayatam. Uwan, babes, mapatkan tikid daw mo. Agyamanak. Kaya't ko ti maturog. Nabanugak. Kaya't ko ti aginana. Sige. Aginanakan. Adda kami lang dito'y sibay mo. Saan da ka panawan? Mara. Naiturog ko matkayam. Kapayatan ti panagdumog ko dito'y kama ni Mara. Awan ni Ana. Nagawit niya tan. Naimas pa'y latiturog ni Mara. Nagunag ti matana. Kudilangan din ang balkot iti tulang na. Babes, agreeing kan. Tagtumar kay ti agas mo. Aguray ka. Saan sabat tinagang agas ni Mara? Babes! Babes! Diyos ko! Naglamiis na kiti iman. Mara! Apayan inipasan nag. Ayatin ka. Palunan ti ayat ko, Mara. Jude, si kanto tayo maisang abay inton kasarme iti nobyok. Ha? No kasta? Adan nobyom, Ana? Wan, nabayagan nga nobyok ni Kevin. Lading itak no Jack matungpal ti karyak iti gayam ko. Ay, Jack ngamin kayat nga paayam ti kid daw ti gayam ko iso nga kampay idila ang dadya nga inaramit ko. Oray siya ka na. Agpadata. Jack mat basta may bawing iti sa balit ti panagayat ko iti daydigayam mo. Iso nga itapay lang. Kablawan ka ni tumadani na panagkasaryo iti nobyom. Agyamanak, Jude. Kat sapay ako mata, makailiwliwag kan. Gapo iti napagtang tigayam ko. Kat patsak nga da napintas nga plano ni Apo Diyos para kanyam. Iso nga impalubos na nga mapasamak ti kasjay. Agpatipkar ka kuma. Agyamanak. Ana.